این زنها به شمال عراق به جبهه جنگ میروند تا به مبارزه بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی بپیوندند. 30 ازوی نیروهای پشمرگای کردستان قسم خوردند از نفارونے انتقام بگیرند که نسبت به زنان کشورشان وحشیگری کردند. فرمانده گروه میگوید با این عمل خود روحیه مردها را میبردارند و در دل جنگجویان وهم میافکنند. کاتەکەی شەڕ دابێ لە سەنگەر دابێ ملی پیا و ژن پێکەوە بێن شەڕ بکەن چاکتر شەجاعەت بۆ پیا و چا ئەبێ کە ئەبێنێ ژن لە بەرامبەریتی ملی بە ملی ناوە و چەکی هەڵگرێ شەڕی درندترین دوژمن ئەکا و لە ئیتریش کە ئێمە ژن ئەزانین کە ئەم داعەشە ئەم درندانەیە کە لە ژن ئەترسێن ئەن بۆ ئەترسێن کە داعەش یان گۆتیتوان کە ژن ئێمە بکوژێن ئێمە ناچن بۆ بەحەشت. واحدی حربی از کردهای عراق و سوریه تشکیل شده است و بعضی از آنها ایزدی اند. این گروه زنان بعد از آن سلاح به دست گرفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی هزارها زن را از این حدود اسیر گرفتند، تجاوز و شکنجه کردند، کشتند یا مجبوراً مسلمان کردند. از هاتم من نکاری یعنی بهنام درنت که تتانه کده یعنی کچت کردستانی الجبهه دبن و سنگری دبن و از المال خوار نشتیبم یعنی دمیرم قبول ندکرد. این زنها از جامعه های محافظه کار برخواستند که اکثرا از آنها انتظارند در خانه باشند. آن جهانی که این زنان داشتند بعد از آمدن گروه دولت اسلامی به شمال عراق در 2 سال پیش تغییر یافت. من ام بینیەوە کە زۆر یعنی دژمنێکی درەندە بوو زۆر یعنی زختی لە خەڵک ئەکرد خەڵکی ئەکوشت سەری خەڵکی ئەبڕی زۆری لەم کچانە ئەکرد کە منیش وەکو ژنێکی کورد بووم بینیم کە زۆری لە خوشکی خۆمی کورد ئەکەن. اگرچه بسیاری از مرد و زنان از محله های مناقشه گریختند ولی این زنان به حمایت سرزمینشان برخاستند. هیچ جیوازێک لە بینی ئافرەت و پیاو نییە کە پیاو ئەتانی چەک هەڵگرێ ژنیش ئەتانی چەک هەڵگرێ شەڕ ئەکا ئێمەش ئەتانین شەڕ بکەین دیفاع لە خۆمان بکەین وەکو ئەوەش دەفعەکە کە پیاو چاکتر. جنگجویان گروه دولت اسلامی همچنان کردها و ایزدی ها را هدف میگیرند، زنان آنها را غنیمت میبرند ولی این زنان میگویند دیگر به این بی‌عدالتی باید خاتمه داد.